Kitty. Okay guys, ini kita berada di Genting Highland. Jangan lupa kalian subscribe channel Bang Bucet ya. Jangan lupa subscribe guys. Karena channel Bang Bucet ini sangat-sangat menghibur kalian. Demi netizen, demi kalian semua dia rela menghabiskan duit pergi ke Genting Highland. Makanya jangan lupa kalian subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, tak perlu biaya guys. Oke guys, share guys. Jangan lupa like dan subscribe Bang Bucet, channel Bang Bucet. Yang akan selalu mengikuti kita di mana saja dan kapan saja. Oke right. Oke, lanjut naik. Kadang dalam dah budak sejuk. Naik. Ini udah. Ada ini di atas di depan abang kami Malaysia yang sangat dingin. Kalau di Aceh udah sejuknya di Taking Honda, tapi kalau di Malaysia kota punya di sini di Genting Highland. Oke, bagi kalian jangan lupa pergi ke sini ya. Melihat vihara. Okay, what's up bro? Bang Bucet kali lepas Taking Honda lu? Iya, Kali lepas Taking Honda Bang Bucet. Bang Bucet jangan lupa like dan subscribe Bang Bucet. Taking Honda, banyak sejuk tau. Dah keluar dah tu. Banyak dekat Genting Highland. Sudah naik ke daun dong guys. Berhenti ya? Dari mana ya? Halo guys, kembali lagi dengan saya guys di channel Bang Bucet. Jangan lupa di subscribe guys, subscribe itu gratis. Dan jangan lupa kan mampir di channel GMR Gaming. Jangan lupa mampir di channel